ayike bahlali bengeke ngayisho le ndaba ngathi abanye ungathi bakhule abakhulanga nezinsizwa nansi ke manje intombazane isivele yasukuma yasho ukuthi izomubamba imuyeke unonta isho the way kwayena ayibi word lele ngeke ngilibize nami ke phela elesikheriyane wabiza yena ngesikheriyane yazi uswele kona amazinyo okumudla amfele the way atenga khona untombazane yakho nje izomosha nje izomqeda uMozzlie athi uzomqeda unonta ngoba uyadelela awukuzwe ngize nendaba hayi bahlali okusho ukuthi ngiyapredicta kahle ngiyayibona into ukuthi lento le izohamba izivikela uyayibona tata yakhona ade ngihlale ngisho bahlali ngithi abanye obhudla ngathi bakhule ngakubo zingekho insizwe ezizobabamba zibayeke nazo ke manje unonta nayintombazane ke manje le ithi izombamba imiyeke yambiza ngegama leli eliqala ngo B phela kodwa ke maziye sizulwini liqala ngo F umthuke vele nje washo ukuthi nje yena angamenzi njalo yena unonta unenkinga yabantu besimame abamnyama abama-musician bale South Africa akazi yini ufunani bona ku Twitter nje kuhlale nje vele bethukwa beshiwa amagama alikho angalisebenzisi kubona mekuthe nje akalisebenzise uyalibiza igama lakhona like akafuni noma babone abesimame abamnyama abathi especially nje abaculayo ubathuka ababize phansi kweketi zomama babo wababiza ke ngamagama ke lo uMozzlie ndina laba kuyibona aseke wabathuka vele ukuthi usebuya khona ekuthene ethuka what is this girl's name, this lady's name, uthuka uMihlali wasuka kuMihlali wayothuka uPheli wasuka kuPheli wayothuka noZinhle wasuka koZinhle uKheli ke vele kade ayimthuka ke noma ade bengamshongo yena la kodwa ade babemthuka kushuthi naye kuyimokwe zakhe ke so sengizofunda ke enye ke indaba la engathi umama wakhe ke ubezama ukukhuluma naye umama wakhe ethi uzama umbonisa ukuthi Nhlamu hlukana nalento uthi kade uqala wathi kade sibuka presentation yakho noNkululeko sinibona nikhuluma hlukana nalegama olisebenzisayo lokuthi abantu P leliqala ngo P ukuthi ama-prosti yes unobiza abantu ngama-prosti hlukana nalonto lolo gama alikufanele you are far more better than that word when ukuthi ulisebenzise wena nje uright kabi ufundile futhi ukude kunokuthi usebenzise leli gama leli lika prosti so awuhlukane nalegama lokuthubisa abantu ngama prosti likwenza ubukeke very low sekwengiya-eda ke nami ke likwenza ubukeke very low lokububiza lolo gama wabe sephendula yena ngokuthi lento eyenziwa ama-celebrity afaka umqondo omubi ebantwaneni abasakhula wazi walinganisa ngogugu anganoma ugugu lo umakoti wakhe yini ukuthi if ukuthi inhlonipho besanayo ubengambiza kanjani umamezala wakhe ubengamthuka kanjani umamezala wakhe uma ukuthi inhlonipho isakhona ilaba ababaculi abenza izinto ezirongo abezenza phambi kweingane bese ingane zithatha lozo zinto eziyibonayo ukubona bese ziyazenza
Hey, hayi ke bahlali sengikhulume ngageqa amagula angazi ke mina niyalazi nudaba ukuthi kahle abaculi baniphozesa makukuphi ngezinto ezirongo ngoba phela i-celebrity nami ngikhuluma ngoku-celebrity uthi lenza izinto zalo zokuba i-celebrity alinako ukuthi sekuzothiwa seliyi-prosti loku ngiyaqabuka so-ke mawukuthi language ekhona-ke manje hhayi asinako ukuthi sothi ngisho ukuthi ikhona lapho ku-music ukuthi babizwa abantu ngama-prosti of which is very wrong kodwa-ke sothini so asazi-ke nangu-ke uMozzlie uthe nje yena uzomudla mfele yazi uzombamba ngamazinyo amfele he oswela yona indawo ukuthi umuntu mhlawumbe omlekelela so angazi-ke bahlali ngicela-ke nikhomente nani ukuthi kahle indaba kaNonta ithini ngoba hayi shem hayi akanandaba noma uthini uyakudilika nje mezwe ukuthi kudili nami ngithi mangimlalele sometimes okunye ngizwe ukuthi engadinwa ngingahlangene kodwa ngithi ngiyadinwa so bahlali nithini nale ndaba ngicela ke ningakhohlwa ukusubscribe nilike ningifollow ngizole kuvele ngimdobhela nje ngimhlephulela ngimdilikela nami ngimdilikela ngoba phela siyizithupha ziye egwayini.